Mthalane uthembise ukuthi nakanjani utawubeka phasi ukuthi emaGoodvuva nembala sovele wenda njalo ngemuva kwempi yakhe yokugcina lebingelisonvo eholeni ePietermaritzburg. Bekugcwele ngendlela lesimanga info lemjabulisile lo akaMthalane. Kepha-ke akawuvala umlomo ngebagqugquteli balomdlalo wakhe Imvelo Promotions. Ngiyabonga kakhulu kwi-fight yami yokugcina bese ngisho ukuthi le fight le ngendlela okube yona bengingalindela ukuthi kuzoba kanjena ngendlela abantu abangithakasela ngayo. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu bese ngibonga kakhulu kusisi wami nangu uNomvelo Shezi ngokuthi akwazi ukuhlanganisa le fight ayenze ibe impumelelo. Ngiyabonga kakhulu sisi. Bake bathi once a champ always a champ. So Bhuti Moruti ngifisa ukukubonga mfethu. Ngiyabonga kakhulu kungihlonipha ngimncane ngimngaka wakholelwa kumina ukuthi cha usisi Nomvelo uzoyiphusha le fight yenzeke. Ngiyabonga mfethu uNkulunkulu akubusise ungenza umuntu ebantwini. Kanti-ke nemunfulo omlolongako Colin Nomakanjani Nathan ukhulume kahle ngaMthalane. Mthalane ufuna kuvumbulula lamanye amathalente kuthi emaGoodvuva kusukela empendle local municipality lapho adalwa khona. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te SABC eJozi.